Anjing, sisa boneng kita goblok sampai badog guys, anjing goblok gimana ta? Doyong kan dia, bisa gitu. Oh, dia usaha jadi coba. Yang aing dengan belakang aing. Oh, aing. Ah, banyak sekali goblok jauh yang paling anak usia. Ini guys ya, udah kumain aja. Modal si anjing ieu sidik doyong ke kebon aing na ku aing di ala atuh goblok ah. Ieu anjing ah. Nah, anjing cowok aing di paling kok di buku aing ka imah. Rugi, aku batur di buku ka imah.